Kardom pinyada babirta long penele sami rani timungpi. Tanti pinyada babirta arjuik tha. So Mindaralon Sepo, Dr. Bhupen Hazarika Phan, Alangli Grace Young Deng Karlian Yalong Pajiton Dunsi, Paikuni ni Pai Poarni, Dipu Gov College a conference hall along, Asamis Sai campaign Chikimodul. So Mindaralon Sepo, Thoi Inglong Kapangri Alun Sepo, Dr. Bhupen Hazarika, Kedam Tang Surihinira Grace Yanikan Paikuni ni Pai Poarni Henlo, Arong Kachivoy. Grace Young Deng Alangli Karlian Yalong Pajiton Dunsi, Paikuni ni Pai Po Ani, Dipu Gov College Asamis Sai campaign, College a conference hall along Dr. Bhupen Hazarika Akai Lapen Alunzira Puthak ki Modam Thu. Laso Parman Dipu Saita Sabha Meipu Ajit Singh Chipaim Pupen Kapidopon Ameya Long, Karibila Met Ameya Kongchunbang Joy Singh Tokbi, Than Bangkuru, Jugal Bharali, Promthes Basumutari, Hirania Saikia, Machurina Hussein, Lotumoni Deka, Dr. Mona Lisa Rongpipi, Gita Hansepi, Manadri Bor Thakur Lapen, Nabajit Kumar Deka Atum Setongdon. Kachari Osomaratum Pen Dr. Bhupen Hazarika Alun Parjusi, Dr. Bhupen Hazarika Akai Lapen Alun Ziraputha Kachiki Muaja Mek Abolon Padupon. Halapu Dipu Saita Sabha Tonta Dr. Bhupen Hazarika Phan Kimodo. Nizang Karbiang Long Zirikending along Inot Lu Thanbang Larsing Ingti Alangli Kastelet Leajok Aninkan Wangta Ongdung Teso Teka Chajorlung Aputhak Kat News Aperang Kya Phan Teso Abiri Ahem Pupen Kapachinido. Karbiang Long Ke Ser Along Lechinam Ajat athesere le chui dunta athe mesen. Lasi karbiatumta jongsi an so se paprang dunang jipu akemang do pulote elitum sai kachutikia nata jihung dunangji lapen bor ipo nangji. Sai kachutiki penta ehe merit jipang chudunut. Thanbang Larsing Intipen Kapachini Pon Kumatni Jongsi Jirikindeng an Humidam Pulote Alangli Teso Kedok Abiria Long an Nang Ponji Lapen Teso Kedok Kinam Jia Tum Tame Alangli Long Ka Humidam Jia Phansi Pachini Pon Ilitum sai kachutuki bate sai katiki benta itum ku alone paprangun muniratum lasi sai katiki nang jia kenang so pu labang so di milo lasi ilitum agriculture na tu bulan se karbi ara la tum kapot khang bon ye phan ilitum bor ipon sna niri non da nijang karbi anglong jere kendeng aper thi se gitu non niri nang litum phani son hormunam pe klang la jo labang su athe litum kadu weta theklong po labang so athe la jo lake ilitum orange lo orange homtara thisu ke dok pusi itu mi hang hai thisu ke dok athe jo apu me thisu sokali lasi kwane labang so thisu ke dok labang su chuklem bate labang su dak do pik labang su noni lang neli lang humria dim lasi ahema hem pu ni li dung dolo alang li pani chingki che than pon lang alang li tum pinan su bang hin dak do lasi aprang sen nang li men che than ikha ni men ka lasting intik kido ka jirigindek la polizia tambang neli saya chuklem pasonido siga el putisa la pen neli aning vetu la pen ada kapardam di amu ke la hilo la teso uwe la pen pulmoris parong pong neli bang harniwang bang li bang po munit tubipon la si la tu pan than lo la pen la tum neli ke thana teng kan la tum ta me thang yong yung pan ta dak pen achili pon se ame thang jiri sihini tu pang ching lo pan asabak akhirap ba neli hajra gitu asap anke angbong titi malam anke neli kakorsa pen ke namik abdu le du pik lang sitan no hok et long le si choklem thek wang we da ko la sinang li tum ta ko we bagan choklem ing non keso bagan choklem ing non
Kopinia paderang phong seta choklem me ba kopinia nimpo seta non ahok lo karbia tum penaan la sorlo tum ta je pakrang piklu athema la nimpo jor chot pen seta ba kopinia pen seta alang di tum pakrang ulo nili theklong lo bazar long ta hedi aja ka tum athis tu he seta aja tum ke inki cho et alang li tum chini ne po lasika chini nangi pulotan te alang li tum non ke kado we long ta smart mobile tu ke do mati ala mobile long lang ik nang po youtube along chelang ik nang po kopia medicine ki pi pen si ke me ik jima hala so medicine lang pen pi pulote la bang so theso rong bang ke nilitum palasting unji athema inki choda pik theso ke dok mati la ke ta so po je aprek atheng pierong tum ke la an e ta theso rong bang inki choda pik la bang so leng hai che pa du pik nili ye pu nang chu che jun je pe la an ke che pa du pu sia le do yima po ta non nili methang nili mek pen te thek long lo ale du lo la si ka do wera ra phan ta nili tu ni je nang li tum ta nili tum kong che pa du i not anu tim ta mo isumar anta chi chu long i la hai hor mu ke athema non la bang so rong ke sar lo mati la so lo got non inkan pi po pilote aku arong long e dun tunang ko ando te hala so rong nang ke dun po ando te hala bang ta chu dun tulong ke tum ka karbia tum ta ka kam ka chuklem mate sai ka ki long lan su se ka pa prangi phan bor isnang ko alang li penta ningji pan lo la se ki jut se nang le tu nang pachini lai lo nang le tum yok se jiriken deng nang humri bate wang pulong te ning ki me pen aki hai da la larsing ti nonil dung se dolo alang li phan humri non la pen la bang so athi su ke do bate do pik nili non chu pon long su pen do o sa hem pu bang pulo he amase alang li contact number ne tum ka do vela tv screen long nang paklang pipon po la se la bang so athi su ke dok nang li tum ta jirikin deng ke wang atum ana bang ke la bang so athi su ke dok chu pon tha la pen chu nam pon tha aki hai larsing ti phan nang li tum biltai no wan se ni la Khatkhati police station kaparlo Khatkhati naka checking along phaikuni ni phaipol ni anarlo apor Myanmar pen kewan akowe akreng raikomasai kya tom pen kenep tunlo Khatkhati along naka checking kapado pon boma pora hot Myanmar pen kewan akowe akreng kenep tunlo Kowe akreng kewan truck number HR69C 0579 pusi pangthekpon Nonamat Khatkhati police station along si truck ate warabang lapen kowe akreng ponsi truck ate warpen klardak alam kilong chia phan rai komasai kya pen arju pon bomla tangte non malom sopora phan birota mo ington iksinang birta kime nangni tuma phang isi birta kime dong si nangni tum hem ta chukim jiapan hon mohortar kelong jiapan kiri ta siksat dopok pulote ili tum kar bian bong pen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no ladak nangni tum hem ta chukim jiahamu ang ton pen long ikji la sonsi tin electrical items light bulb ceiling light pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chain lock, kapre ahamu seta me long ikji. Lasi humre iknog MS Hanse Brothers Hardware. Adim lake dong mukak samilang sorot near petrol pump Karbiang lo. An so se kachingi kuji apkan la aver kipi anambara lang humre iknog. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dhianamo phit puthot birta long wang thrik long Socheng MAC Hetsing Rong Parpen Patrapi Ponsi Meghalaya Hoi Kedai Richo Meter Sport Club pen Kapiman Pon Surihini Ra Inkora Hini Anika na Farman Knockout Football Championship Angdung Kiti Pathupon Tanglo Saridem MA School Playground Mukoiram along Kapidopon Bangso Akipatu Angdung Kiti along Rampam FC Lapen Forest FC Ang Bongsi Chedanpon Nat kapathu chatting prat aphisita me ke hai kerem chipatini un erada jok aphi tiebreaker pensi pajot ponlo
Forest FC atom si tiebreaker along Chipakai Pen Championship anong Chipardeng po. Ang dung kiti kapatwa jamek along MLA Rup Singh Terong lapen MAC Het Singh rong paratom alihiaman pen jatong dun. Aduy hoya long kapaching thor lapen monsam kedo anpartang KK yang bong ning kang samatomon kedo ji aphansi labang so kapatwa jamek paman ponupusi aningak long alam the MAC Het Singh rong parpen perang kyatumang no jaipo. Aduh hoy kakela mangke aduh hoy kido arat tumapan isi ninga cingsam friendship si duji pansi la so khela bangke litu NBC hin pen patirpi ponsi ladak pinye kijolo la pen ladak kati tongan kakela an bangke ninga cingsam pujir piateng pen friendship atron kelong punya pansi kapathulo proposi no bangka so friendship pen tum an se eprang aduh hoy long tum samjing sam dog dolong ya pansi la so itum kapathu bangka ke mangalam thela pon cholo ni dak lambang ke dak saridem patwa klamlong hokpet lambang ke litum ninge chetnai karbang long CM Dr. Turan Mahang kais tame litum monsam kidoya phan laso akemang ban sipini dak ahoy long edorat phanjamen li dak an homri lo lapen kapathu pendang lok asonson litum hei khayang bong anso se reng dok reng ni pen kidoyi lapen ahoy long anso se kapaching thot ponjia warsai tame litum CM kai tame mang pon velon la se kaprek alam ve la se pu tame lan cholo Himachal Pradesh Kangra longka piduponji phaikoni ni phaikri prepen ni phain kora isiar ni an ingdeng plikya pra troxy sub junior national basketball championship along Assam team atum chipate donji Assam team aparman kamai pontang kapathu atom lake under 14 along armung hanse lapen sarpin podera lapen Madhya Pradesh along re Indore rong sopia long matijong ni phain kora isipen ni phain kora troxia ni an kapide ponji 37 youth basketball championship along under 17 youth along sarpin poterang an parta surhinira in kora hini anikana farman second northeast olympic games lapen is zone inter university basketball championship nakeleji phaikuni ni phai Kepen ni phai Great Rock Arnian Meghalaya Silong Lapen phaikuni ni phai kora hini pen ni phai kora phoan University of Science and Technology Meghalaya long kapide ponji senior category long Darbar Kro Pathudunpo Tang tepini ada babir ta pangkila pansi kangton iklong katu kavita domi thakmi kurwang thu